Sa tanaw nimo, pila ba kabuk bato na sa usa ka baybayon? Bilyon, trilyon, kwadrilyon? Katong niagi nag-attend mig birthday diri dapit sa Samal. Pag human ako kaon og shot og Red Horse, naginukto ko sa kilid, nagtanaw ko sa dagat. Kay mato nakahuna-una ako, gasyong daghan nagbato eh. Pila kaya kabuk bato diri sa Tibok Resort no? Makaya kay naihapon. Di po ko mo try ano eh gasyong. Sa may buwang mabuhat taw na. Sa kumsirable, ihap-ihap og bato. Sa mao to nagsugod ko diri sa kilid. Giihap na ko taman sa akong makita na bato diri sa resort. Gibuhat na ko ni udtong tutok. Pagkataod-taod nagluya ko sa kainit. Gihanga ko sa kadaghang bato na akong giihap. Di na makayo ay nagdulom na akong pananaw. Daan ko palagi dili na magsilbi. Mura matagtanga na akong ginabuhat eh. Pagkataod-taod na realize na ko na pwede man din ako gamitag math para masulbad akong kahimtang. Kung makuha na ko pila ka bato ang naa sa area sa isa ka lakang, di pwede ra na ako ihapon pila ka lakang ang perimeter sa resort. Mao to gigamit na ako akong natitirang lakas para mubangon og libuton ang resort. Giihap na ko pila sa kalakang unya ako siyang gi-compute na ko siya gamit ang color theory. Unya, pila man tanan? Gazillion.